naik ondel. Ngaraknya di mana? Nyalanya situ. Oh, di depan situ. Oke deh. Bilang apa sama teman-teman? Jangan lupa komen, like, komen. Jangan lupa ya. Oke deh. Ayo teman-teman, kita ngarak ondel-ondel sama Brandon. Ayo. Masuk ke Medan. Halo, tinggi. Bukakan. Abang yang nyanyi lah. Yuk. 1, 2, 3. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Nyok, kita ngalak ondel-ondel. Nyok. Pusingnya Mami. Ondel-ondel adek anaknya. Mami aja yang nyanyi. Mana muka abang? Coba Mami lihat dulu. Lu. Wah. Mami lagunya Mami. Abang yang nyanyi lah. Nyanyi lah. Bikin tangannya gini. Halo. Halo semuanya. Saya ondel-ondel. Nama ondel-ondelnya siapa? Ondel-ondel. Ondel-ondel apa? Ondel raksasa. Raksasa. Ondel-ondelnya keriting enggak? Iya. Sama dong kayak yang di dalam kritik. Wow, ondel-ondel joget ya? Hihi. Ya, kita nonton ondel-ondelnya. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Bah, kenapa? Tolong. Udah mau jatuh ondel-ondel. Ciluk? Bah. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Nyok. Ondel-ondel adek anaknya. Oi. Anaknya jeng iter-iteran. Oi. Pak bapak ondel-ondel janjing soy. Ngarak pengantin disunatin. Oi. Mama asik duten-dutan. Di sini angin igelan. Oi. Udah kuprak-kuprak. Pare surat-surat. Dijailin kepalanya naik ondel-ondel. Tadi ke bangsaban. Ya, naik ondel diciptakan. Oi. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Nyok. Jalan bang. Ada anaknya coy. Anaknya coy iter-iteran coy. Bapak ondel-ondel iting soy. Harap pengantin disunatin oi.